Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ngam syam natip nakano kabenta mapi kinongalam pi pensyong nongrim yang bangonlong ukortong jong ka ati along tang khun swet khun rangli bom syam ladan ya kano ka political background ayi ngosem kani kapan pau syai baka jingjit ke jong pi yang kapan pau sya ka partai hi barakawai ba pidei ki parti ki babu akhmat ya uduk usuk ya urangli ujuki ukun swet batang suyo watang ya kani ke platform watang banyo ya kani ke burom kaladei ke jingjok sisa bat ngakula rapi kumba pi pelabu akhmat yu beduk yu besuk yu kun rangli ujuki ki ngan continue ya kani ke mission jong pi banbu akhmat ya ki kun swet ya ki kun rangli ya ki breu ki beduk ya ki besuk ladangan along kumba pi jong ka selong parliamentary conference kabang alarai jumut bat ngaso tenat ya kabang mapi pila kersan kalong banginiat syakane election dah kabatarwa ya ki mat ya ki jura jong kajat nderu jongi bat jong kajat parani baik ngakwa ban kerensai baka jait nderu hanyo trep hanyo skum ke jongi kan sei tangwai ubreu uban mi khmat syaka doror ba syaka parlimen ladangi pensyong nongrim banjit yo tau nong me khamat nak jingbang jong kijing ruai ladangi pensyong nong rim banjit yo nong me khamat dak kijing asngo niam dak kijing asngo than dak kijing asngo bayi ngasem nila bakal ada do basedang nasngo tenat bersngap ya sibun kijing ruai bang ekip pok kitwang kijing ruai bakinang lak berkentiu ya kijing ruai ki babang hakajak perlu kejongi hamrai kapor banjit election kade kapor bangin persyo nongrim daki mat bar kijura bagi jing terwa kejonga sapi kelong ko perarbi ngin ya pai saki mat saki jura ki bomangi kum kajai penriu ni hapan kit nang ne sakamat ban pensngo sadoror ba sa parlimen om de tang kiri India bakan sengak ka partai hi barakawai ki hapan pai khamat sangi Penru kocongi katerwa sa kapartai kay kabagajay penru kocongi katerwa sa kapis and security jong kapartai hi barakawai ni hapan perkhat sanibha haswa bangin rai yau bottom yu bangin press akan kapor kumta kadi kapor bangi hapan penkentang nyalade kadi kapor kabang hapan perkhat ba swaban rai para ribeik ngesat yoi man kapor bayele MP election katang katonau kalong kabaduna do kata-kata lese kalau bandai kadau bangim sengothu ba ya kajing koridor jong ka bor jong MP lane kajing koridor jong ka bor jong ka parlimen bun na pedeng jongi ngim sengothu ba wat ya kajing koridor jong ka bun para beri ngania thu MP bagane ka hok ka bamanga mapi mentang ngiyo banjit ya kinong mikmat kam syam ladai ka bangi sio Kerin dia kaya kun persya ya kabilang tang bonyo ya kani ka jinglai lut banjit ekonomi kman hatu kani ka kamram jongi ban kendo thala ya ka bangin suya pen ya ka bat sipila arpila isya bangin siapen bat sipek arpek bat sanspa sehajar ukiang lomba utir sing kira krau jong kari bak jep mreu kisah ayak kisah jenjar tang nam ta kani ka right to book dan ni kata ka self governance lalu tak suaras ke bagi kata ke jing sensial dai ladi dadam magi ke IT la ke jong ke kadi kamram ke jonga kadi kamram ke jong pi ban pension norim ban ngim dei banjit ye kino me khmat ke jongi dak ke jing kende dak ke jing long emotional but dak ke jing sengau ki bomla ban tei ya kari ba ke jong jongi ladanga ngalalek syabaro kawai ki benta ki bayakini yo put usam berkasam ngalale dalam kajong kamet kumdong galang sang balang kamdon show kawai ka jaka kamdon show kawai ka sektor ka pangampat solo yu kejat ngalayu kejat ya baro balada kita ki jinge ki bagi patpa na ki basa khapun kin pensngau yang batkum unong ngelam san perthai ngalai pensngau kalai kita sit patpa kamdon jumut yang aku unong ngelam sang lima semua Kadang kamera mujunglah bersim yang kajik klik ban penbaik yang kata the first duty of a leader is to be a solution not a problem teller. Nan sim yang tak kajik klik bah kajik ngatrelang nang nasi kamat ngin wat yang tak ki solution kumno ban penbaik kumno ban penbah yang kari bah kajik mudah bujongi. Merba ila dabong bala IT hanga bangan spellau. Ya kita ki isu ya kita ki mat ki jura ki bana kalian jong ka adi ngin terwa sa phi jong pai pa haswa ba phin rai ya no ba phin jin
Ngashkwa ban ong ngapi da kapasay. Wat nom jit yanga namar ba pisngau thong ba pisngau dong so than. Wat nom jit yanga ba pisngau ba dei parakur. Wat nom jit yanga ba pisngau bangidei na gajo kaniam jit yanga da ko pensong norim da ki mat ki jura ke bangangan sa terwa sapi nang ni sakmat namar nganomla ka jing it ke jonga parlimen ya kayin ka sem jonga nganomla bandai keren ya kata ka jing it jonga la jong ka balang hatai parlimen rei ka wei ka bangan le sa parlimen kolong ban keren ya ki mat ki jura ke bakajar kudu gajongi ka di ho banyo sa ka wei ka benta ka ba mangingi kwa nakaliang jong ka ADA ban keren nam ta gari India hi brokolei barok kawai kalong ban pengklan ya kasen syar khadar pai bang to strengthen ya ka demokrasi ke jongi hakano kadur nginang pengklan jesu ya kasen syar khadar pai bang kawai nakijing deko jong ka representative demokrasi kalong bah ki pai ba hadin bala job hadin bala debjit ya ki MLA nyimedon bentasu syakal hakal legislation nyim tem syu ki MLA ki anya yo kin wanra tenteng isu yo wanra ka bil ki wanra anda lapas kasyukut nok muta ketika komitmen gajongi bandawa na kasorkar India hi berkoi bandanno ya ke constitutional provision for pre-legislative consultation kamun iyo kani kabumut pa kano ka bill haswa ba ka parliament ka legislative assembly lane ka dis council kan wanra sya dorbar ki banbu ka public website kanang bagi paiba kinio ban page yaki kila banai jingmut yaki batai tang hadin kata fisala ba introduce ka parliament. Kalau dia kapor yang i ban klan ya kesan syar kadar paiba ngilai WI hakin ki sau san tali ki senam teng UI baka sor ke jong upai pa habun tali ki jala ka sya aset no hado sya aset ha u nominal head jong state governor ki bill lapas ki don ki state kan thu api kaba kini ki state ki haban le hado supreme court watang banyo ya ka asen no governor hatu kam semadai ka por yangi bangin relook ban review ya ke constitutional provision halor ka appointment ka rule ka function jong governor kan poi ayu lada kan poi kata ka state ka baka jala me khlia ka jongi kan pas ya ka budget lani ka money bill governor unsan dangla wan siu to wan tulok ro ngan sim ya kijing kren ya kijing kan tho ki jong pi tangkum kijing ai men sim yang bangan tri bha susu ladang alangan lai pau sau pau teli ki kes na benta ban keren nam ta ka jam riu kam pat biang ngapi ban pen sisa bang i ya kari ba ka jam riu nganang sim ya ki ken tho jong pi ban pen janai ya lade ban pharang ya lade bangan long utau riu itri u ba janai hangi u kristan ki jing sa kan tho ki dei tang ki jing test ke bau belei un test ban angai scam bau belei unam tenju yang palat ya ki jing la jonga ban ya sya ya kata kata kali ke komitmen ke baku unong yalam jongpi nang nesa khamat nganai komitmen bat nalor kata ngapdiang ya kijing ben kijing kenthok ki jongpi nalor kata ngan pdiang ya kijing peni ki jongpi bat tanggawai ngan ke jengmut haladi kalong lada bun ki nong ben ngasno thu bangadon into a right track bat kadi kamram ke jonga parbi ban shimi kita kijing kenthok jongpi ban penjanai ladi khnang bangala berlong usakri ubakamba bat wakam janai nabenta jongpi nang ne sakhamat lada jia bangalong kum MP jongpi bangan le kalong ban penti kena ban pen klan biang ya kesik schedule jong kalau don sanslem kum legal advisor apo ke CDC lada ong ki MDC ba Paul ba Titos ba kiwei MDC ba jam badan ne sobahat draft bill lakiu lupa kakti ban draft ni bill balai lakiu lupa no balai lada mon governor khat sanslem ru ula ban set tu duli jong kai bill jong kipun ba kibil kiba ka KCDC JCDC garu hil atau mau sesusil kibil kiba biang kibom dan lapso ban wadong da kumni da kumtai subuh kai atau kamladei ka bor ni ban ong ni sarkar India haba PI bor ya ki district council li jongi ban sna ai ya kata ka an kabati kena kadai kapor bangin dawa ya ka sarkar India ban incorporate lane ban penrung ya ka mensim jo ka artikel ka ba aspa jo ka constitution India sya ka schedule ka jongi kanang bagi MBC modan borom jongi lada kin wanra ya ka no ka bill kin wanra da ka confident